Tala falava o le whapoponga o tala fau mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae ao. E o mai le tae ao nei wa si itia le numero o tangata mali liu I lolonga te tele whaafuasei na awhiai ne Paul ma Tibet na whaaleangai nai a ai awala te tele whaapeai maalalau papa na lipotia leo I ne Paul wa silia ma le tolu se lau iwa sifuru tangata mali liu ma le silia ma le afe wha se lau o tangata o lo tau sa ilia e au whiai tangata tawhawhao ma turisi. Ua whailo e nisi o whaitowhai le tūlanga o le tau e whaapea o nisi aisa te tele ua liu sua vai a tonu na mafuai lea solonga tele. O lo o ngā lulu e pesa e ntisi e ilo po le a tonu lava le mafua anga o lea wha lave lave. Na lipoti e whaapea petusa o le toe luas fulutoro minute le iwa le tae ao. Na lulu ina ile tua oio ne Paul ma saina I se mafui e wha te si ma le whale malosi I le tu I mātua Kathmandu. O le taimi fo I lea na solo I fo le aisa mani papa mai atu maunga ma solo fa I fo le Lende Kola River o se vai e tafe mai saina anga I atu te tonu ne Paul Betai na toe wha manino e le US Geological Survey I se taimi muliane e le o se mafui aina mafua o nore matautia o le malosi o le solo o le ele mana fua ina e whaapea e tutusa ma le malosi o se mafui e lima tesima le lua pei ona lipotia. O le awa uli o le aso mai le itu lai se fululua I le tasi, o le ato e savavali e se aile au whaingaluenga a le ofisa o tinei mu I se lato te tee. Ua whaailoa mai o le atali na pea telefoni o le tasi e wha o atu I le ataimi peitai, o le awhaisina wha atu wai o na tali atu ini wha alave lave, ona o le atali atu tangata o fofu atu o lato taimi I avala au. O lo whautua ina tangata e tautua nā le saunga le mu I le itu lai tasi o lo o te tee ai le au whaingaluenga. Ua tautino le vaenga wha upu whai a le Labour, a whai ai tula I mai e tau avele malo I le isi paia inga o le alea I se si itanga I la fonga o suau I tutonu o le paia inga a toa. Ua val au le Labour I le whainga malo so whaatasi, ina ia whaaleo ngā ina le si itanga ua fuafua e a mata I le tausanga fau peitai. Ua ta ua le minista o tupe Nicola Willis, ua toi titi lava mautino se whai unga e whaatatau I lea mata upu. O lo o fuafua e si itia le la fonga mul suau I le se fululua sene I le lita mai a Januari o le tausanga fau, so o ai maleono sene I le lita I le lua felua valu, ma le fa sene I le lita I tausanga taitasi muli ane. I le whanga solonga o polkalame le whainga malo so whaatasi I le nei tausanga, sa wha lia le nau o le malo e whaatino le si itanga ua fuafua mo Januari, ona o tūlanga whainga tā o lo o iai nei I le tauma le sapalai o le suau. Ua la tauna whai le kapeneta se whai unga pe wha alea o ngā ina lea si itanga, pei ona sa fuafua I ai. Sa wala au mua le taitai o le Labour Chris Hipkins I le malo. Ina ia whaalea o ngā ina lea si itanga peitai, I le asotofi na ia whaailo ai, a whai ai se ei mai le Labour I le nofoa, o le a whaalea o ngā ina ia si itanga, e tali tonu le Labour. E matua le ngā whatia e tangata New Zealand le toi whaupopo o le luas fululua sene I le lita mo le suau, I taimi uma e whaatumuai a lato ta avale. O le vai aso nei o lo whanga solo ai le whonutanga a le mafutanga tina matamaitai me totisi o lalulangi po o le World Federation of Methodist and Uniting Church Women. O le lona se furu lima leo whonutanga po o le World Assembly le olo o talimalo ai le nei tūlangi o le Pasifika I lalo o le Unite a New Zealand malo o whaia lea I le Dewdrop Center I Manukawi au Kilani. O le lua fesfulu ono sa talimalo ai Houston I Texas I Amerika I lea kone Wherenisi. O le lua felua tasi sa whaatauno uina I lunga upenga te whailangi ona o le COVID a o le whato a maua le awanoa e mawhai ai ona toe whaatasi talu mai le 5 tausanga talu ai. E ta I 5 tausanga ma whaatauno uina le nei mafutanga iso o se atunu o lava e filifilia. E pea ma le tolu te si ma le 8 miliona tina matamaita ai o le lalolangi mai I atunu e iwa sfultasi o lo o restala I lea mafutanga mai e iwa vaenga o kelope o lo vai I a Unite fitu 5. O le South Pacific Area o lo o awhia I Unite o le Pasifika e peo New Zealand, Fiji, Samoa, Papua New Guinea, Aotearoa, Solomona, Matonga. O isi vaenga e awhia I le atu Europa,
Afrika, Asia ma Amerika. E silia ma le toa ono se lauti nā ma tamaitai me tutisi, ma le lotus o whaatasi le lalulangi, o lo awai mai i lea whanotanga, o lo awai mai ai fo i le peristeni sili o le auso fe alfani e ka le sia me tutisi Sāmoa, le whaletua ia fia le lei faulalo leti, ma lona ofisa mamalu, e whai masui o le uniti a Sāmoa, o le autua le nei tausanga, o le arise and shine, for the glory of God is upon you, o se whaamalo si aula vai tina ma tamaitai o lalulangi, i le tāua o lo la tauvala awina i tutono a inga nuuma e ka le sia. O le nei fo i mafutanga o lo o langolangoina se por kalame mo tamaitai la iti. O lo whaingoina o le Helen Kim Scholarship. O le nei por kalame filifili mai ai tamaitai e toa lua mai i vaenga po o areas Eva. Ma o le tamaitai la ititi ai lava e se fuluvalu tausanga mai Brazil. O le aunga o le por kalame e whaamalo si awa i whanau tamaitai. Ma tāpenai i la tau mo tofi taitai mo le lumanai. O nisi o por kalame mo le nei vai aso e awhiai workshops o whaafiafianga o malanga ta amilo ma whaafofonga i fo i ili poti mai i atunu o taitasi. O le awhiafi o le aso tofi sa whata unu i nai le pālota mo le nofoa inga fōu po o world officers mo le isi lima tausanga. Ma o atu la ai mai ai le sui o Ayalani o Louise Wilson e avea ma world president. O le sui peristene, o atu la ai mai ai Patricia Petutso Mapani, mai Zimbabwe, o le teutupe o le tamaitai mai Amerika o Jeanette Bockwright. Ma le whailau tusi, le ana manumalo ai le sui o le Pasifika i Sauti, le tamaitai a simulata pope, o se tamaitai tonga o lo ngalua i lalo le uniti a New Zealand. O le neifo i tamaitai talavou o le konevina po le whaululunga o le Local Arrangements Committee, le olo o ngafa ma le tapenanga o le afonotele, mai whaamai aina le nei mafutanga i le aso a tae ao. O le riboti na tuufatasi e se tasi o sui mai le tumalo o mastone i le sinoti me totisi New Zealand sa whapeona awa yatu i lea whanotanga. O se suinga whaanatinati le tula whono i le tausanga na te anei, na mafuai o na taofia se sepe i meni o benefiti anisi tangata, o na sa le mawhai e tangata whainga luenga a le matanga luenga, o na whaamae a pepa mga luenga sa mo o mia i le taimi ato whaina. I lalo le tula whono fōu, e te tau o na le titi fo ma le taitasi i tutonu o le 5 lua vai aso, o na toi whaamao ni atu nisi o tūlanga mō tangata i e maua benefiti. Ina ia whaamau tinoa, o lo oanga wa apea i lato moa lato benefiti. O lea suinga na toa te lea tangata penisiona na le maua lato tupe whaapitoa mo o le tau malu lua le nei tausanga le winter energy payment. Lea na whaato ese ai le palemia tui sinave maulu mato o tua Christopher Luxon. Whaapea le minista mo le atina inga wanga fiso o ta aia Louise Upston i tangata penisiona na a fia. Ua whaamaunia le MSD lungo le Radio New Zealand o se sasilona lua lea ua a fia i isi tangata e maua benefiti. Ona o le toa tele o tangata o lo ofiso o tai atu e whaamao nialo lato wanga waa pei benefiti i lalo le suinga o le tula fono. O le ama whaiona to e maua atoa e tangata ni pei meni na misi le tutongi na atu mai le aso na tula ai mai ai lea whaale tonu. Ua whaalia popolinga o leo ona o le whaatuputeleina o numero tangata o lo oulaina vapes fōu, lea e ai tutonu vai la auia e whaonga i tui whaamoe po le anesthetic drug. O ia vapes ua tapu lona whaatawina, ai o lo whaatawina whaasolitu la fono pe New Zealand. O vapes e pe o le space oils, K-pods, space vapes po le ito, e tele a fianga mo le soifua maloloina. O le Itomidate o se vaila awe whai ai tui oti i Amerika. E mawhaiona mafuai le ngatete o maso, le mautonu le mawhauwhau, matapongia, ni niva, a afianga le manava, toto mawalunga, ma le mawalalo le tata o le fatu. Na whaalia leo i lungo le leitio New Zealand, e mawhaiona maua i isi a afianga onga, pe a feifiloi le whaonganga o ia vapes ma isi sikaleti, whaapea le ava malosi, e mawhai ona maliwa i lava. O vaila awa le ketamine, GBL, ma le methamphetamine, o lo whaamao niolo o maua i tutonu o ia vapes. Mai tusa ma le 50 i le 2 lauta la, le tau o le vape, pei ona lipotia. E ono sfulu afe tā laua whaasalainai se kamupani i Wairarapa.
ina ua whaina le ao se tangata whaingaluenga ina wa mau I se masini whaingaluenga. Na ioina ele Shady Farming Limited ona molianga I lalo le tula fono mo le saonga le mu na molia le kamupani ma whaasalaina I le ono sfulu afe Tala I le aso se fulu valu au kuso ma whaatonuina e tutongi atu le tau I e tusa ma le iwa sfulu ono afe Tala. E tusa ai ma whaamatalanga le work safe e whaapea o ia mea whaingaluenga e pito sili ona le saonga le mu I masini le ai whaonga ai whaatoanga e vivili vave mai mawhai ona apo ma vivili ai lava pei ona whaina ma motu e se ai le ao o se tau lea I le ngaluenga. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.